Assalamualaikum guys. Selamat tengah hari. Ini kita prepare barang-barang untuk ride. Besok nak ride pergi Johor. So check lah apa yang patut, barang-barang wajib yang kena bawa lah. Ini untuk saya lah, kalau orang lain tak tahu lah kan. So ikut masing-masing punya keperluan. Alright. So saya akan tunjuk kat you lah. Right. Ini kita ride Motor Morini Calibro Bagger. Dia ada 2 box. Okay, 2 box saya, dia ada kiri kanan. Benda yang saya bawa, plier, screwdriver, clip, cutter. Ni ya, ni untuk kita punya test light lah. Pokok fuse putus, ni senang lah nak betul check kita punya fuse putus. Ni kamera untuk saya punya video cam. So ya, spanner 8, 10, 12, 14, 17. And of course cacing. Then tire punya tu, emergency tire pump portable. So kalau tengok kat sini, bagus lah, dia ada macam power bank ke. Right. Then ada lampu lah. Lampu dia pun menarik lah ni. Dia ada lampu strobe ke, SOS. Right. Then puas lah kita punya baju hujan lah. So semua barang-barang ni saya letak dekat sebelah sini, box kat sini. So box dekat sini just for your info lah, sebab dia dekat dengan exhaust. So kalau kita ride jauh kan, box ni panas, dalam dia bukan panas. So saya akan simpan barang-barang yang tahan panas lah, macam contohnya barang-barang seperti ni. Alright. So dekat dalam pula ni saya cable tie. Penting ni, multi purpose cable tie. Cable tie pilihan saya, dia boleh buka balik lah. So in case emergency, ada benda patah ke, benda perlu diikat ke sementara kan, kita boleh guna ni. Okay. Dan dalam ni bungee cord, kat sini plastik, just in case simpan barang untuk elak daripada basah lah. So barang kat sini saya simpan yang yang tak tahan panas lah. Alright. So of course saya punya box dekat belakang ni untuk barang-barang keperluan lah, untuk easy access. Dan area sini Allen key. So for your info guys, banyak Allen key dekat motor ni. So elok you orang ambil satu set terus, bawa satu set. Tengok semua ni, cover ni semua Allen key. Okay, tahan dia pun Allen key. Right. Nak buka cover ni pun pakai Allen key juga. Cover back wing. Right. Dan ni pun Allen key. So in case apa dia punya aksesori ke, nak buat something ke dekat wiring apa semua, buat Allen key satu set, settle. Right. Kabel charging. Charging dekat sini. Ni charger ni kan saya dah upgrade lah. Kalau sebelum ni memang standard punya tak boleh lah charge untuk handphone yang moden ni. So sekarang saya dah upgrade kepada 18 watt. 18 watt fast charging. So walaupun saya ada Android, saya letak je lah. Ni
phone holder. Ni of course nanti rack boleh guna untuk ambil video lah. So tak ada lah, itu je barang-barang keperluan untuk saya ride. Okay. Alright, sekian. So apa-apa saya akan update lah saya punya ride journey ke Johor esok. Thanks guys.